Nyuma ya Seneta wa Meru Kathuri Murungi kwithira akiaranĩria na andĩki ba Nteto ntuku ya Jumatatu aitarĩria ũruti ngũĩ ba thirikari ya kaunti ya Meru arathĩre akiuga kũrĩ na ndongi imwe cia thirikari itekuruta ngũrũ kubatere na kinya kwinyilia kũrĩ na wondi imwe ndene ya kaunti ya Meru ikwendero kĩrĩ ũruti ngũĩ na ingĩ ikethira ciĩteanĩrua kũringana na mũrũngamo yo kĩsiasa untubo nibonekete kũyũkuona njĩra ya mwanya piũ nĩ ũrĩa warĩ mũrũngamĩri wa gĩcigo kĩa South Imenti. Seneta Kathuri Murungi ari mujumbe wa South Imenti akiuga nibethirite bakirite ngũi buyara baka mabati ya makuru rangi kenda bonanĩre ya Meru untubora boyo kretu na njĩra ya mwanya buruburu ni akariba kaunti ya Meru bakiuga nchamba mbithura niwe mũrũngamĩri wa ritingu obisi-inĩ wa gavana atibatire kwithira arũngamĩrĩte obisi unonto ni kuna ichunchi kia katiba kia ithandatu kia integrity test kiria gĩkũrĩkana utubati kwithira ukirũngamĩra ngũi ya mwingi ukia kwithira nwithirite ukiringanithua na mantu ati bwikire uriti ngũi bwa mwingi ndene ya obisi mwanya cia thirikari untubo nibutumite nende kinya bukombura ringi ndwa irethirite tikuoneka atika abunge ya kaunti ya Meru aranchamba bithara onekere kuwa abunge bandi barida okuluke supplementary budget kenda kurekeria gavana ritanguro kubatere bakiwa untubo bwethira bukibwithika itumi nibethirite batikwatira na MCA bandi barianite no ntubo bakiwa nchamba mbithini ka kurongwa no ntune bakilukire supplementary budget nirethire ikiro kirore ni gavana wa Meru tariki 28 mweri wa 3 mwaka yu ntubo nende bukona ni akabochokia ndo ringide ni account ya Meru na siasa cio kuoneka yakaitithira kwe kirutera rwa gavana na rutera rocieta oversight tukuboro rekiri mubango ya rwa siasa tuketha twikarande na MC wa municipality Caleb Mutethia na MC wa Koloto Kirinya Mwenda tukiolelia ina Meru yerekirete kimantu ingi wetina mbere asiasa icore ciando ya meambu ikethira kwika ukethira wekulukiro ni mubango nyuma ya Nteto cieto cia Weru themwe yane tukudurandite kile Nteto cia Weru themwe kana kameke 13 kulasimiko ta skuru kamanyera tunge nyuma ya ina musiari ukwa mweri yumo yuthiri kiriaro siasa turumurika kuchano cheki siasa Meru dachi ukojero atati karutero thirikari na baraba kuthuya thirikari Mandaktari baikwetia afya mawa kuwa batiri mbeta cio mwanka thai na barungamiri bogima bakiuria wangirure thira rwe bare mbeta cio na kuthira kuchania atiko County Commissioner Meru kinyantere cia ndu moru kuona winji muthanga na rako kwerekana atoba isiolo barenja muthanga ntere upa kare akurea Anko watone kiri Nteto cia Weru themwe nibitwa MUTEMBEI Edward munetoa mathithio ni Purity Richard tukambire nende kana ko kurubo miaka 13 nikalazimikite kwithira gakirekana na kithomo kenda kwithira kimenyera bangi no yo nyuma yina mushere kwithira ikwa mweri umwe muthiru kuringana no kyabura ndene ya musiu nende batiromba kwithira bakuthurania ngiri 40 cia kuruta ina cibitari bethira be munokia untubura nende bakuromba ntupo bobo kwithira be chumire no batetheria kenda kunokia mwamio na bo yo wakiwa kia wetu mwathani yontu aruare na bapa manyamarika kinyankuluki mukiri mitheka aina Nteto nkuluki na ukurubo miaka 13 ake kirasi ke mwanja Frida Kendi kumanture ne mwenda mbututia wandine kenje tigania westi na lasimikite kwithira imuciari kiri aroina baile amwe na uyora ati uchiomba Bruno ntubo okuru nyuma ya mami wao kwa mweri yomwe muthiru atirwe mweri ya 6 tariki 26 akwa mweri mwanja tariki 8 na toriana yoyo no na yoyo atitiomba no eto tegemea kwebia kuria yonto ya skuru bionte no to tegemea unianda rekira skuru ndreko na manto ya koma ote kangatu eta skuru nkiangatrima yoyo tebia rona bia korua kwera tokorara mpara ronene to eta tu skuru na mpara tokaethia tokea to atrima no ura tomotire kwera wacha fia skuru to koria to inginza Ironronere ndreke na skuru mbone ntetha kiyoyo nyawe nkatweta kibarua nkona bia kurua na kwira ndreta kibarua ngatia alafu enda na kwena kiuge ntumbura kirora eta kibarua nyangatia kibarua tukarara buo amwe na kwithira tiri onthe akwithire na mbati kuona kibarua rira kironekana kwithira kwina mathina kithumba ni kwira mbeta kibarua ndreta kibarua ndra mare mabokai
kiu kiangwata kingwatire ntumba kuri maringi kwatugendera nkana kwiwe ampa mbeca ciaranda rimana kwiwe ambere nyampane utheri na kiu kiki mbaite itari nene atori bamombikia cibitari kwatugankero ndringo mbice ndentaringirwe nontu bogachembia kuongela kironda chumbi methori ya njae yara ya uturwa kinya indethie mwake ira ikuo yaitete na mbere kuongeleka nontu mwiri yo mwendwa wao yoitete na mbere kumama cibitari nontu bwa kwaga mbeca cia kuriambirwa muna kuthuranira mathiko kuromba utethio nontu imbaitinya bunga mwira indiari muno nontu bwa mantu yau nontu inyoti iyo na no nirio no ni bionde ntumba na kibarwa muntu outu endikandi ari pio ngathira pio na twana tutatu imwaru wokwa no te bumbumba utopethiria mantu yonthe ya inainya kuringana na umwe wa aturi barabe ya kendi barua kethagia nturene tu yare kare yara ndakanya kibarua kari makabuti kamwe kakari mwana ntubo mathina kinyari no ntontena bio nkamwegerinya kithandra kandrisi na kamureta bokararire ndailia birango tia bio ntiona nyani bio mwanka murumya kanini patire ya no ntobeta na bakamatabia kuria no te bio yo wakona bio bapagira kainge woni be yako kwara kinyani tago bio mbethara ndrena bio ngepagira bia ba ko endre nkona nyani stress nkabero te bio ndrena bio ruare eno ntonte omba ko ethera kira nduete nkabaro mientuko chionde eta kuonge no mote muntu akampa muro mientuko yele ithatu paeta thukuru bakaibuo rui barombete antu bawendi boboyo batetheria kurukia mwendo wao kenda kinya mathonio yao yauruka pono tethio mwiri wo mwaro kwa yuruke enkare bwega kenda nkorwe kwa yo wampio mbamore yo mam yo thikwe kinya batu atori tokweria ko ya kamete no ntobo ita borare kari no ntoibo kona igo karibora ko kariko ina kinya mpara bo mwanya ta ko bia kura torare abio mndrena ko kyaileka ko wendre nya muntu baraba ko yora ko etheri chiometie pia ya chiringi nyegana urare ya 50 ko ba ukira kinya ko ya twecha mani anto ba ile batatu ratu inge ni anto 10 ko unkoria tu na guisi endera kwa anto tone o tutethia nekendra murio yo atono kinya batu atori no ntu itweretie kungangana tuona gatunoete na tukaona gatute kumba buru na muno nkoroki barombete ana baba emosi yote theruo coka cukuru muno kendi nontu kuringana no yoe Priscilla Nyoroka ngona umwana na kuraguri na baba nginti na bonze bathatu we endi ngugireta kutaratara yonde digana kanje na kona tikumbana na baba ikuo bandi nabo na baba ngi nabo batetheru bata skuru na nyani kia kona wonjo kia skuru ndachoka nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika kuma dwenemo mwanka ndwerengi niyo makarika yonekete kurumira kaunti ya Meru kigibindi kia mwaka yumo kuma ngavana Kawira Mwangaza rekuyukia utongeria Nteto Cherwa murungamiri wa ritingo obisine bwa ngavana niwe nchamba mithine thirite akiriuta miario uraba chambuka chimirandi obisine ya CDF runguro senator wa Meru Kathuri Murungi na ari muntu wa kwemuno ari mujumbe wa South Imenti miario ya nchamba nethureti akari kathumba ba kaunti ya Meru bakimumeneria na bangi kumwira abati kwithira ari mitha tene kumania na wamba bwambecha chimwingi MCO nibethirite ba mwele mibundi muthuro nyuma yawe kwithira kiwa batakulukire supplementary budget untubrane rebo wete ni urongo na nikanchamba bithia kwithira akirongo ntubu brobo mutiete mungengene awatilite itike mwingi kuchano siasene cha Meru ndichokerete Weru mukondo juju na murumo jo munene jo gutonyanira gategateka ngavana Kawira na athingati bawe na rutere rungi naru ni gategateka seneta Kathuri mpuro wa Bori na athingati bao bakibiri na gakobia trombeni nyuma yo kiruboka gita na aria ngavana Kawira na Kathuri bonekere kinya gukethania methone ja rais muchamano ni jowe Weru Nteto charuire rwarera na ndi okirububu ni buthirite na kwajana gisiasa kwamberia muntu na nyanda mu campaign rete nyanta aria ruhitho no imbio mbetia na teka gako inya gucwa riu atacoaga rai kinya getha muntu na kuigua na gurure imbio mbetia tembe kanya gaitanguhi uju teronda era ngavana gaitangwe kana kumwira oreita na ndita kini gaita report je wali ugati oversight bati witherwero report actually akera ntu wala no tunda inde kuanga ita report ya performance budget performance na budget imbeshida tuguita senate geja ground mwana no ntu iba ogene no le onge no template cia kwali
baogana bambiri ondokire thirikari mwire ni tukwene tigana mwa kuruke thote kwenda kirumi waeta mtu akawa tu kirumi auria kiuria kato kauria mbio na ndo batiane bakuwa bakoria kiuria na akiyo bakwenda akiakwithererwa turi au coolant sionde chene na kiberisha akiakwithererwa turi au kiberisha kinengere 100 million project akiakwithererwa kiberisha kiaki iras na security na mbia county lakini mpororia mbia county na iweta ndaro nguruma mama kai mwari na mama akwire te mama autembio kiume giki gavana Kawira na seneta Kathuri bobaire ni bararitete ntumiri ciao ciege utumiri bwa kigina gia county o umwe akionania kuthereria mwanki ruterero wawe ku ketha tutatererwe mieri ina kana almost mieri 5 nonto baraba gucieta oversight bambiria mweri jwa mbere. That's why the oversight story is fake. Imwe ichei more resources than wondingi, so lazima twithiro twina kunganania nonto mutongerora mwega nora wije kugaira twana twawe aruga kithanda gaturumia tunde tunganene ugateka kamugega kaika gakombuithiro gatimbiga gwo muno wakagitira nyani, so lazima mutongero tungavana ethirwe tegaira wondi chionte. Your Excellency Buti Uma, first of all, kia kwanjiri no terero wa dams ira twandisaine ni thatu. Ndamu imwere ndamu ingi imenti region, ndamu ingi iritigane region, na ndamu ingi irigembe region. Akiaria obisine yawe mushine jo Nairobi, seneta Kathuri na ugite ati kurindo ngimo cia county ya Meru itumbite gutumira kigina kira ciathuriri onto bura gavana Kawira na njore yawe bamuchokerite kirintumiri yawe ya omweri ya county eu ndo ijichegi siasa ikionekana gutonyerwa ni kaburio ganteri ijichoijire na ndi munene wariti ngugi obisine ya gavana na ithurite oru bwangugi iria baritaga obisine ya Kathuri Murungi kagita kara ari murungamirio kigina gya CDF South Imenti. Kathuri Murungi kagita kau ari mubunge wa gicigo kiu. Kathuri Murungi atiumana na mantu ja county na randa igiro interest ciawe cia county government nda compare nguira toitete miaka 10. That's why I made the decision ati oni ntuba ku support mheshimiwa Kathuri Murungi atuika enegete at the county level. No nto inkorika nani utomuje taoni ratware na area ndona nya twithiuruka tugiaka mabati rangi na gitare moko ne batira twakajukura twake batirangi bondekere amiru no nturi mondona ira itatire twakarangi ire kura okoria what was the best thing was it gwakera batira chukuru rangi ire kiuraga kana ko represent batire so ere nande eta application of an standard. Merio ije tujukiritwe na udhu ni kaburi ya seneta Kathuri bakimeneria nchamba mbithi na kumwita murongo na wachoko twira na migambo eku ati bura implemented budget ira ya tigi ithirikari ya kiraito Murungi tuthereta kiri budget ira mbwao chiadariri mbecha cia kuma kwenja kuma gwikira equipment gwikira etangi gwikira solar system na gwikira monkata apukenda mumeru amba kunyorwo jiruria indi gwangwa nurugira migambo eku ati mbwao thate fo gutikinya imwe equipetwe mbechi u cia gwikwepu mbwao iu inachire no gutumira injirere ku ciotumirwa nio na the fact that yogo no rato konifamire we mwambo gwaka mabati rangi ja kiuraga no kawija meru ndi no gwa bonene mono ora bukuthiuruka bukiuga ati bweterete mbao ichi ja gwikwepa ni external financiers ati mbechi ira cia thirikari ira ciatenjikire budget bukethwa bugikaira miuko nenu thirikari county ya Meru tutitikiria cinema thirikari county ya Meru tutitikiria vipindiri nonto gavana Meru ariugo tukomba mucindana cinema na kiri untu bura bomba kuthukia ngwataniro ya mbunge ya county na obisi ya gavana MCA bamwe ba mbungezi ndibonanitie muthuro jo nyuma ya munene ojo aritinguge obisi ya gavana kugate mbunge u itakurukia mathabu ja mpongeri ja mwaka jo thirikari jo 2022 na 2023 kiri ntumiri ya nchamba mbithi na rugire ati gavana Kawira mwakene jura thirire mweri jo 6 aratumaira budget ire kurukirwe ni gavana Kiraito Murungi untu bura MCA baba bameneretie bunene tumenye umabo mantu ngavana wetu no tubando ile ciari atombere kuthithia gintu kia gitwa supplementary budget a implement budget ira yario ya former governor Kiraito Murungi ore kari na nikio tumi ara gukethwa kwina kamakosa kidogo kira tumba kuromba ikorwa makosa jau kiri budget ira tuthithitie
ibo kalingana bwingwa kulingana ndo ile ciario twaugire tuti change budget kana governor ta change budget ka implement rore kali eshimiwa ba county assembly emero kankwenda kwira emero baina thine nene mono nontu bwa governor uri oriku riria chief of staff akuga county assembly emero itakurukia itakurukia supplementary budget ne kurukerwe na ya kurukwa na twina those documents a supplementary budget then ikwagira eshimiwa Anthony ndienda kuga te muntu tikwagirwa Anthony county emero to supplementary budget ya kulukwa kana budget no monka governor athithe gintu kwitawa kwa cent na u nukona kwandiki Her Excellency the Governor Meru County Honorable Kawira Mwangaza na agekire nyamuri yawe tariki 28 cia mweri wa Ithatu mwaka yu na aga cent kona ni that we awikira kirore na etikaniria na supplementary budget twethire budget yebangi yerekerwa bobo na bobo na bobo na bobo na tukwethira budget yebangi na yerekanirwo re bwigwita twebe tutina kanya ga kuthithia kinya biria bangi bathithagia na tutina kanya konthe compared na bangi riu gwitoka uwa tutakulukia ikwagira speaker Anthony ikwagira majority leader apushite agenda Anthony ukagira MCAs bonde Anthony ukagira clerks betu Anthony babarara batitoroke enda bathithie report you understand ukagira everybody Anthony uti ubani metho indiro wita ukandisregard no kadisod report itetege signature na mo mĩario icio nthe MCA Baba ikionekana kwerekera kire kithurano kia mwaka 2027 kiria gitigeria miaka na kithithika kiure kiria kinene nandi ni kithurano ici cia mĩario igi siasa kithuraga ciumba kuritia witi na mbere county neu ikirikano ati mwambirio jo tongeria bwa governor Kawira ono kere ciarera nyuma ya ndo na mbunge u MCA bakienda kumurita gitine ndoa ira yathirire Senate kana no bado mapambano mwaka 2027 ndowe ukunjira ndoa iji kana atongeria Baba batikumenya ngugi ciao ira baegie katiba. Morgan Mweti, Garo ya Siasa, Weru TV. Boya Morgan, bundi butukethia tukwala leo tukuborwa rekire mabango ya haro ya siasa. Tuweza na mbere nkiama ya kuthetera digitani batongeretu ni munene wa Mugambi Bakari Monuruna bangi kuma kiriro wangiro ogima bo mwere mero nibethirite bakirite mukana kire banki ikwete bade ya ritungwe bo na bathire kuchina cithirite ire atati ko bakiaria omege tuoke ikwete afya mawa kira ingiro bo wete ne bamenyete ritungwe bandi bethirite bakinya mara bonene mantura bakwanende batire kuolelwa na mpui Dennis Mugendi na utumenye thiankuluki ni atongere babia mabia mabisa baugima kirio kia rigitani takio Kenya Union of Nurses, Pharmacists na bingi bare bakinyite mushinio mao me hospitali ya Equity Afya ukurukira itingoge bayo kugambu bakiuga batiritwe mishara yao kuma muri joina na kuongera kathita ntanta kana sumbe kirondene barongi kwangu gine ou wamwe na minyamaro ingi iria bethiritwe bagikurukira ku Equity Afya tuyete aturi biama pia ritingwe baero diba Meru County nonto bwa uthugu bura tureketie kumenya bukuthithwa through Equity Afya organization ira yunganite kana ina ngwataniro na banki Equity kwa na ugima wa mwiri na tuomela mantera ya kuthithika ya mathuku kabisa duniani ya ithithika musiwa mawa ukilukira Equity Afya na rako tuika ritingwe betu ba health nurses clinic officers laboratory officials pharmacists na doctors bairitangwe baritangwe miaka ere kana thatu itara kuri wara kinya ngweka terminated and part of them that have also been terminated are those that you are requesting to proceed for maternity leave. So as per Afya, Equity Afya, it is a crime to become pregnant. It is a crime for you to conceive. It is a crime to bear a child as far as Equity is concerned. That's why you realize that wherever they seek to go for maternity leave,
they are terminated. Okiriji mabisa baba ugima baruga ni bamenyete ati kinya baruga cia ngugi iria ikwete afiethiritwe ikiejana stigwete na mawatho na mitaratara ya ngugi untu bakajukia itagaria onto bani aritingwe kwena labor office era to kwendre mnyane ontongo irita wa contract ye kwera terminate within 1 week ote contract ye kari unduniani era omba terminate na notice 1 week kwa wende twena ko kuinga goeta twena court twena kwa labor twena nyake regulatory bodies sieto na tontobo mabisa baba ugima barira atongerie bambanki ya Equity kana Equity afya bombi kujukietagaria kenda gutigira mabisa baba ugima ba Equity afya mushine mawa ni bakona akiao na ketho atiu bobari atungata baugima kaunti ni onde ya Meru kana Kenya iri onde bakayukietagaria iguru ria banki ya Equity. Tusikia inaitwa Equity afya na tunashuku tu ya kwamba ni mulandi wa banki ya Equity. Na kama ni ukweli, basi tutachukua hatua. Na ile hatua tutachukua kwa sababu wanachama wetu wengi wanafanya kazi na akaunti zao ziko katika ile banki. Tukidhibitisha tu ni ukweli wana uhusiano, basi tutawapatia, tutaketi na wao tuamue, kwa sababu kuna benki mingi katika nchi ya Kenya ambazo zinafanya kazi mzuri. Hatuna banki moja, lakini ukinyanyasa watu wetu, basi hata sisi tutakunyanyasa. Tutatokea na tuwaambie wasipeleke pesa yao huko. Kama uwezi alipa members wetu wazuri, hata pesa yetu hatuwezi kupatia. Okay, akwithirwa Equity bank telit na Equity afya then Equity ne batio bayukiria tu inyayo kethirwa rietorere tumirire some big name. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine maua county ya Meru. Ubaya Dennis, na ni kuma kiri Nteto no tukona kanya kambere gakono kendo ketho kuraya njokerete na Nteto nkuloki. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue Star Times decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. Star Times, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bueno, tubeta na mbere kurumira Nteto chia Weru temo. Tuchokera County Commissioner wa Meru Fred Dunga mwana nkiama ingi cio karirware ne baliongete randi nere andu morude muthanga nara kwithirite kwina Nteto ati antu kuma county ciolo ne bethirite bakinje muthanga ntere una kurea unturane ndebo wetende kiutate na watho. Nicola Chabare kato menyethia nkuluki. They are doing something wrong in Meru.
na hatuwezi kubali. Baba County Commissioner agwa Meru to friend Ndunga akogweta ni ainyangia na kithi arabata batiri kwithira baike Thaa baraba ithirito bathondekete mbaria ntere echa ekunyuk wandi ya Natho na araba ithirito bakigitithia ugoti kuma akiri marori mama kamata muthanga kuma ntere ino na wende kuringana na mubango wa MUTEMBEI urire kubaetheria na kubagwata abonthe amwe na ogubatia gwatikana niyo sababu ruayo tubangire na County Commissioner na ngabana yukia tu Weru kuona ote muntu kiumbe kwa thirikari to county na otire kinya county geto legena yo kwa kuingilia mantu akoyo wote kana kwa ses ke thirikari nyumo ile to batiko atomiro county kwa hiyo tumetoka ulato yukia tu Weru kena to hakikisha bonga ndo na revenue streams na to ya mbecha cia kutetheria ukire thirikari na kuruta ngui mbecha tugombo ochioya. Niseme ya kwamba hao watu wanaosanya ushuru kwa njia ya kiharamu sio serikali ya Isiolo, hapana. Hawa ni wahalifu, they are crooks, they are criminals. Kwa sababu tulipofika pale walitoroka, wakakimbia. Kama wangekuwa wafanyakazi wa serikali ya Isiolo, wangesimama pale na kusema ya kwamba wametumwa na serikali ya Isiolo. Kwa hivyo hawa ni criminals, hawa ni crooks. Tumetoa hiyo barrier na tukasema isirudishwe hapo. Na ingotekia thinere kathira kaitena kana ntuba uratumba kubwithia na ringi uratwa watanira kwithira kwina patrols cia kutuma antu bara bethiro batu soga ringi ciendelee kenda tukona guntu kwetu kwa safe na kuita mbere kwa collection revenue ikendelea na yombe kuthoete the county yetu. County Commissioner na commandant wa police in Meru County bakua bakethiro bena patrols every day atujuja bachogering kadho gwatanirite na mabitha kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru na kinya kuma kiri obisi ibwa mubunge wa Imwe North baugite no mwanka ende patrol na mbere kuruthika anterino nikenda gutigira ainyangia baba batio chokera kaire kwangekia ababa gukamata muthanga anterino. Pana county commander itukuromba patrols siongelwa areas yu na especially bara kuona bakeni kiruchi Nteto kuona antu aba kuya bakigita iranthi ire Nteto na mwene so twawatanira the county government na batu national government tukomba kuinga mandu yara ya kuya na Thaa ine itarea turitanire ngwe turi amwe kenda ndwanda cietu ciethu ire safe azina turita icio nchuku cietu. Tumesema ya kwamba kwa sababu sasa ile tumetoa mbaria ile ambayo ilikuwa ya sasa tunajua tarundi tena, so tumesema tutakuwa na patrol ambayo itakuwa inafanyika area yoyote ili tuhakikishe ya kwamba hakuna wakati watarundi kuendelea kuchukua pesa ya serikali ya county. Na nimetoa amri kwa sub county team ya Igembe ya Mutwati wahakikishe ya kwamba hakuna mtu mwingine atapatikana kwa hiyo barabara akisanya ushuru kwa malori, na kama watapatikana wakamatwe. Aboge kumantwera yange twithire nara kwa twa kwa mtu yugiti kanya kakwenja mwanka barabara area ya Igembe North untubura nyabutu buri kuthiatela tukamenya nuri kura uyukiti kontura na njire wamba na kaya kuruta ngwegwo kenda tumnyora tweta mbere tutena mantu ya kwithirwa twina antu bosumbura antu betu agirita ngwicio. Nyuma yago Ndunga na riongira kiri kambi mwanya mwanya kuraithiria bura mantu megio karia buthite na mbere na muno kambi ya stuire wa kwantere echaloro na araba kujire na kuga bantu agu na batirite na bathi na mbere na kuga ate bagatigira kambi ni kujiro burempwe. Tumeangalia mahali askari wanakaa katika ile kambi ya Kinandumba ambapo kuna askari wa astu wamekuja pale, wamejishikilia pale kwa muda wakati kambi yao inatengenezwa. Tumeangalia pia Kinameru ni mahali panahitaji kupanuliwa, na tukaenda mahali ambapo tunataka kuweka hiyo kambi ya astu ambapo pameanza kulainishwa na vifaa vimeanza kuwekwa pale. Tunataka kufunga sehemu hiyo ili hawa wahalifu wezi wa mifugo wasipate nafasi ya kukimbilia wakati wamefanya uhalifu. Tuna county commissioner akuya patrol akiolela station yetu itumire kambi ya Lororo ambapo itolelerie arakutandasi na tuona na county commissioner wengwa akuanto huko sasawa na no kambi okwa na twa support urakumbekana na mheshimiwa na ashumetie na lobite tuna personnel 15 baraba komba kuona ndithia cietu ire salama na Rwanda rwetu. Kuma Imwe North, Class Chabari.
Tuko itekura ya rungamiri ba matura na rieto area managers bakambira kwa mukira mushara kuma kire thirikari akere mubunge wa Sentiment Kiremangushine awete yone mutaratara yukambiro ne thirikari ya Kenya Kwanza rinjire moyo bashokeria nkatho nontu pochokanirie matura. Boniface Mongera aina Nteto nkuluki na kwa kagita kambere buruaja nthiguru ne Kenya histori ni rigiri kwithiro igikwa kweja kwa mire minister okare bonene Professor Kithure Kindiki ikaya uma Minister Kindiki ntukwe narua na rekerere ntubuna kwa thirikari ya Kenya ni ambirite ubango jwa kula masabu area gintu gikai mbere matho jithiro je kurukwa ne bunge pending the process of legislation, which I know can be laborious and take time because of public participation and the movement between the two houses of parliament. I had decided I will perhaps recommend, subject to cabinet approval, a modest way of appreciating the current cadre of village elders and nyumba kumi, even as we wait their regularization. Minister Professor Kindiki arenderea kwa tayari mibango ya mbili kwithuranirwa ya mawatho jaja kitho je kurukithirwo kiri mwingi na nyumene kiri bunge muba komenya nabu sabweria bakethro berungro cha buchibo kana kiri mbango jo thirikari na ministry okale bondene jo jikene jangao. But we will need a policy on terms of engagement, the functions of village elders, criteria for recruitment, how they will be recruited, how they will be compensated, and how they will be terminated, because where there is employment, there must be a termination procedure, disciplinary procedures as well for those who veer off from their mandate, conditions and procedures of exit and vacation from office, etc. Maoni jangwanene ni nyankorani jambe chire batere kudura bakiambiria kurewa ijambiri je kudura jakinenkanirwa mubunge mentekatete bona Kiremangushine kinyawe ena jawe ibona eno ngiri 10 per month chakura no sabuni yaki bweginya kuthia kirapo gwita streamlining urabomba kuja kweja wagantu wakega hii stampendi ye gantu kidogo kulingana nyana ura mbeche ya Kenya yagite value na mbeche ya Kenya value yo compare kwa ndora sinande mbere twambiritie long time ago in 1964 ndore mwe ari chiringi 11 chiringi 11 riu irombe cha Kenya chianganene almost na cha America chieto cha Kenya 20 cha Kenya 70 na rwe tukwalia ndore mwe ni equivalent to 137 Kenya shillings, which means mbeche Kenya kwagai ngogeburu kwa unande banengeri kinyangiri 10 at least cha batethia kura sabu. So they are paid an allowance for attending that meeting, whatever it is, even if it's 500 shillings or 1,000 shillings to buy soap or whatever. It's a much more honorable thing than now when there is nothing. Na mwankero tukinyirite kire bunge 13 abunge wa masenators ya kwangerekana ubunge okoroto okaraja kuma kaunti Meru bialima mosheke murungamire kurune kaunti Thaa Susan Ngoge omwindu na nyasine to kaunti Isiolo bifatuma ndulo amwabange babainge ibedri tobereta mende kidire kana motion jokwenda thirikari itherire masabweria. We are alive to the fact that the wage bill is getting unsustainable, but we are looking at very innovative ways of accommodating with very minimal disruption of the wage bill, including a part-time arrangement. Ibo baitangunya nkurukia sub chief na assistant na chiefs nondo sabweri ibo bali mungairo report chionde na nde baitangu ibo mwisho mweri chibo agita kuliwa mushara kana assistant chief sabweri otogethere nakyo na nande nondo bakura bakaeyawa urambomba kuwa iboga kithirikari ende bachiumie tone tuwikira manto yo sheriene etu kinyabongwa baketha beli erenjibu kueja wa mushara na bakachoka bakaewa kinyarun kana rawansi so jeria chibu baeja na bobange na assistant chief nke reporter Ntoshoru TV kumaji karone bya bunge kingi nangine nekineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Mwandiki munene wa kiama kia Rimo Nati Rwangiromero Caxton miunge na uretia siasa muno wa bunge kurekokano kia Rimo nene baraba tambaru kaita ka siasa miunge aduwa siasa baba ingine nde bari kia Rimo baskuru cia kuraya kutene tomi irenjere mwe yo bakanukia mutugwi kare katumanyethia nkuluki.
Mwandiki munene wa kiama kia arimu aja kaunti ya Meru Takionati Caston Miungi na urithia bunge baishigo mbunge mwanya bagatonya siasa kirima skuru mono akiuga Ntere imwe mwarimu munene ethirate kugwatana na mubunge wa kou kana ethirata mugwatire mbaru siasene no kamubunge u agwitakirwa ngirwa TSC akauga Thamwe MPs betu baga interfere na skuru nonto kwego ntukumwe tuigagua kethira mwarimu kana principal ata supporta MP fulani rera athuragwa na MP u akuthurwa watuika noe mubunge ou areta kiri obisine ya TSC akauga muntu na rituo muntu gutera makoza nga thithiria political decision kwa uno tunaithia political decision no tutikwenda kwitha kwina political interference kwa inkwenda kuria bunge betu bagatonyera skuru cietu bagatonyera skuru iketha kwina muntu utamusupporta nagerio ria tumosore no ekenda musupportire uringi indi ageta kurwa noe nontu kinya wangu akenda kuthurwa kairi Kuru Kimiungi netikanirie na mendekithe jara minister ukaria bwande ne kithure kindi karende kithire kiri TSC ukurukira mbunge nene ati skuida chirentere cia Rwanda ikandikirwa arimu bakuma nture neu na bandi kwa bakungi kandarathi ya wekethire trei uga ntubaba thomthagia aso area kana Rwanda skuru ya Rwanda bandi kairo antubao eu nenjaga sana nontu number 1 skuru ira irotirike thaje na understaffing nontu yanadire akwage insecurity aritani baba umite na aje uju baikwa kuthomithio no iba makasa nontu insecurity na bakaura na skuru ikaingwa na bagatoroka na ana bakara batu thoma na skuru irio number 2 kire antubaba kwandikwa na contract na bagaikwa guntu ya kum contract yo uri bwiri kunyanyiwa itike kurande mianke 5 nontu mianke 5 ikaramo gisafaira amwe nayo tegintu gikiega Muthie Miungi na ugite maugaruruku jaraja kuthithwa ni thirikari nene ukurukira rwangi rwa kithomo jagetithia kithomo ra kwagirite muno kia CBC manto ya bari community ya competition mbesiri kanenga rwandene primary mbesiri kanenga rwandene secondary mbese iu thirikari kanenkanira jio eketha kithia bwega subject ira iradiricirwe kiri subject ira ikuthomithwa ndene ya junior secondary ikarindiuswa iri ikuthomithwa na angi sponsor ba reduce subject nikenda kinya junior secondary kana irasbi bingi ikarindiuswa then ngwiketha ri jaga no tunandi arimo bakombo concentrate ingi ni kugwatiania kithomo grade kuma PP1 mwanka grade 9 ewe getwa comprehensive school na ewe ngene kuma au angira sibibi nge byatua grade 10 11 and 12 nayo igetwa senior school kinyongwa ebathithire bwega no turande ukethera kwena muturo ketha akimanija kiripotera teto cia Weru rea kwarietwa ni Mutungi Kare Ntuko intale ya kinyumo ya mucemani atete ka bonda bantere chiembe na mabisabo kari kubwithika kenda kuya na mitaratara ya kurona wamba wa bikibiki burabuta barikitie ntere chiembe ruare muthwanirwo omwe nekiri mpene mwene bikibiki yene ndire iyi ariwa bikibiki ira ritangwe na muritingwowe nereyirwe ire kwawe muci Nicolas Chabari aina atatonkuluki kama wewe ni mkora tafadhali anza mapema sana kuelekea area zile za Isiolo huko ama pande ile nyingine ambayo zijui because ama okoka kabisa because for one nitakushika tu pande ya security. Kama kuna mwizi hapo mwambie aanze kutoroka atoke mapema kwa sababu tutafanya kazi usiku na mchana tukichunga mali ya raia na maisha yao, si ni ukweli? Ntugo inka ya kenyuma ya tongeria bokaria batongoretwe ni OCS wa mutuate na OCS walare kuruthagikaro na atongeria na kinya athithia ababonda bakiaragiria abura bakarwa na mantu mege kwamba abo bikibiki muthuganirwo mwega wamba uragwatikanite na bikibiki ikwirikana iraijitwo kuma Ntere echananyuki na ikiritwe mpeni Ntere echa mutuate na athiete na mbe na kuthunjwo ane mabitha abanthikiri wamwe na baborisi tauni ya mutuate gituoni ikiathame mutuate sibutani kwa hiyo kama mgonjwa hata kama mtu ana yuma na nyuke tumewatao tumeleta bozi yao. Mimi ndiye mwenye pikipiki ambayo ilikuwa imeingiliwa na nyuki
na ilikuwa imeibiwa wakati inafanya kazi na kijana yangu ambaye anafanya bodaboda. Wakati alienda nyumbani kulala, asubuhi ndio ameamka akapata hiyo pikipiki hakuna. Lakini kwa njia ya kuitrack tumeweza kuipata mpaka hapa, tukitumiana na askari wa station. Wire kutura kwa nionekanire irie no boru ari ukulugire sibutoni wetu baba korwe bayaro para bagoro na wamba murungu eto sami Mr. Sami Kidati murungu na tetherie na tomba kwata pikipiki ru ari ina muntu umwe umete nya kura roi ena ruo no tunira ari kuma yeke pikipiki ru umete na nyuke lakini no ntubwa kusirikiana na wananchi a tukoromba andwenensi vetu bombo tutetheria kenda tuthiria wambo bo pikipiki na tomba kuria ne mbererea musimu ataitu muno mbete kurona wamba bo pikipiki itumbe to kinya mwiso guo ntukuona bake matukana akora ya kuma mutu ategembe North Peter Nkulas Chabari. MC wa Kolo tokire mbunge ya Meru Gacheri Muthuri wakili Martin Kuria na bamo batumeire kuma Southimenti bawete ne bambirite kuritana tongere bo matura na muno atumeire njere inge cioshwira maamba ntaira bateweta kwa ambiro kotini paduwa njere yi sigetha chino guni kathomba ntu atumira mbecha inkaine kinya kuyukia kaita kati kuraya kire maamba ya ujereita na mbere mutugikare katumenya thia nkuluki kaingi kwegitare kwithirite wikujirwa magamba maingi kotini bamwe bakiona kioto bange bakiaga akiaria MC wa Koroto kere bunge ya Meru Gacheri Muthuri na ugite nande barenda kugwatana na ndwangi mwanya monochia watho kenda guchwa njira enjaga ya kwaraniria kwithira ni bakonyi ya magamba kotini bamwe betunya wa intobiao batekumba kuona urithi wao na ndwai nyingi sana yashumbite kuthashenja ndwai Imwe beta kotine naria bagetua mbesha nyingi muno na magamba jamwe jakara koti kagitaga kanene sana Mukuruki Gacheri na ugite guchwira ntaira mathina omea koti iri na mawiga jamaingi na kinyete gutumira kigina gikingi na magamba jare ona ntaira orio untubura bugwati mbaru ne wakiri Martin Kuria amwe bakendi into byao no ntubaguta magamba na banginya bakomba kuthaya bagekua magamba jau kana batona yota kwa uno ntubwa kuona yota ibwa gatoka duganya the other side ya alternative dispute resolution ne gitarire raja ne gutumire kanara kotini kaba kwithira tu na njera ya kuwe ya kuthiriria mantu jetu nja watu wengine wamepelekana kotini kesi inakaa wengine wanakufa mpaka kabla kesi ishe so tumesema wacha tuangalie ile njia ambayo judiciary imeweka ya kuweza kutatua hizi kesi kwa ule muda ambao ni mdogo zaidi na pia ule muda ambao hautumii pesa nyingi. Mudiene ne baugite bakagwatana na atumiria baingi akaririte baikundi mwanya na atongeria banyumba 10 kubarita nora bagatetheria mwingi guchwa ntaira omea koti pombe go train mendietasi baingi muno naja mashinani baraba gatutetheria kiri magamba jama ingi sana jajombete kuthaya reo watango ile tulitatu ya chungaji number 1 ni kundiro na cases sianja sia miunda makaniseni yetu na nokumenya mbere antu beta kotini beja kwa mchungaji na tu ya chungaji tutu na chari jene muno nondo wethera wina antu batano banjemwe batikwereanwa barabanga wita kotini batena mbecha. We want to create a partnership between sisi ambao ni trainers na wale watu ambao wanaweza kutusaidia kwa hii kazi. Na the reason we have decided to set up for religious leaders na makanisa ni kwa sababu tunajua sisi wote mapastors na wahubiri ile kazi ambao huwa wanafanya kutoka Monday mpaka Saturday kabla hubiria watu ni ku resolve disputes kila siku. So tumesema tutakuja, we form a partnership, we tuwasaidia ama tuwawezeshe in building their capacity ya kuendelea kufanya kazi ambayo wamekuwa wakifanya anyway. Hiyo ndio wamekuwa wakifanya. So tunakuja to build their capacity so that hizo makesi ambazo ziko kwanza wasaidie mpaka zenye zimepelekwa kotini zinaweza kuondolewa kotini waletewe na waweze kuzisuluhisha na kila mtu aishi kwa amani. Kumagishigo mbunge kya Southimenti nke report Nteto cia Weru rea kwa rieto ni mutugi kare
Arimi ba kiwanda kia arimi kierigane balasmikite guthura kamiti kuwatila kwa ntuku 90 baibanga kumania na kusene chotongeria kiwandene kiu akera bisamurungamiri neriti arimi bete na mbere no arimi bo baishwiro ntubuntaira Martin Mwambi aina tetonkuluki Matheta na nkubania ciarimi bakaoa ba kiwanda gya kaoa kia iriga wandia Muthambe gicigo mbunge kia Mara ithirite na bokurutha kamiti ya kugwatira kiwanda gikugwa ntugu 90 bagikarutha kithurano na umuthi tariki 3 ndio turetete nikenda bakathura interim committee yao bathuna factories nikenda kiama kigwatira society ntuku 90 nikenda bacoka kuthura kithurano kira gyatuka furu kenda kiama gitongeria society ino kuringana na Daniel Kirigiora no murugamiri wa iwanda bya kaoa augite kurutha kamiti no nio njira ya kuororia mwanki na kuthiria nkubania ciarimi no ntubu atongoria iwanda ni bibi society ta mushama tariki 26 ya itakiama na kiama gigwita kulingana watho wetu kamiti kethura interim ya kugwatira society ntuko 90 nikenda kiama kiu kibanga ofisi kenda tuthia kithurano kire ketho kina gefuru kulingana sheria ura yugaga kamiti banyumia gwitigirwa na gwitiganiria na arimi bathiitetie gutigira kiwanda gya kaoa kia iriga gikumaranira na mantu monthe maramarari na thina kumaraniria na nkinya gucokanira tutitwekarende mauntu mamonde mandikio tumekalirende tumathi slowly one by one na nikenda tumba kumathingata nikenda alimi batosheka indi kila kia muhimu muno ni campaign ya gucokia member kula gwekwao nuntu bainge majority ne bathiu bathiete factories jinge ne bathiete factories ya kibinafsi issue ne kwengana na antu bau tuthondeke mawatho ta mau twerwa ne ndisio tumathingata bula kwagiririte na nikenda kugia na sama Nteto ino ikenetie arimi bakiwanda giki gya kaoa bauritwe ndi gucoka mindani ya kaoa na kuthondeka urimi akuru betu bagekala wega na tukabenda nuntu tuketha twina mbeca nyingi ile tugekira meukoni nuntu reti tukarutaga iketha kwa jereti dia uma tutirutaga reti te arutagwa ni kiama tofauti nuntu baba baruteno bau bangi bakaruteno tukarutaga reti imwe tutirimanite twi amwe na ndi nama alimbetu bakathi na mbere na gukena na agekuru bongo bagaukira na bathambe na betha go be smart ona ria baumagarite mauntuni. Thank you sana na nkugwa ngikena. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Wewe Martin. Abunge mbunge nene bangwatano ya Kenya Kwanza ni bayukitie ngwatano ya bunge babethi na rane ndi babwithite mwaluluku yari okobele mu bunge babo wino rorari mwandiki munene wa ngwatano reu seneta wa kolotwa Ezena Lemashian na Kenya kuthura mu bunge wa Manyata gitonga mukonji kwithare mukaririte umwero wa ngwatano reu Antone Kathenya aina Nteto nkuluki Utongere bwa bunge babethe bungeni leo ni buthithiritwo garuruku nyume ya musemane kuthithika abunge babali ni betikaniriti kurutotongoria bula buthirito bula obisini abunge baba kiama giki ya KYPA batongeretwe ni mubungu wa Manyata ni bele ithite tutongole bula buthirito bulio buthirito bugitumiro thuku kigina gya kiama giki hamwe kwithira ikwamite gutenguki kuthina mbele came in the 13th parliament. The organization has been very dormant. We have not been able to have activities for members. And as leadership, I believe one of the things that you're supposed to do is to ensure that the organization carries its mandate and to ensure that members feel part and parcel of Kenya Young Parliamentarian. And also, we have had issues with challenges with accountability of resources. And we don't want to delve into that because we have instituted an investigation into loss of funds. Kilo tongelia bujero bulabumbite kwithira bukithurwa ni kiama giki ulala le mwandiki munene mubunge wa Embakasi Babu Wino niambite kwithirwa kiruto obisini na kanya kae kujuko ni mubunge wa Ekuru county ya Garissa Amina Udgun ulena walale mwekaligete mubunge wa Madera Eric wa Mombi akieba go obisini na gitikia kujukua ni mubunge wa Manyata gitonga mukonji ulena walale mubange ne kigina senator Koronto Ezena Lemaletian akieba go obisini na kanya kae kujuko ni mubunge Gideon Kimayo mubunge wa Keyo South
na kwithirwo tongeria bubu bukionekanaga kwirikira kiri ngwatanire ya Kenya Kwanza abunge baba balale na bubu bwa kuga. Here is non-partisan. It incorporates all the young leadership across the country, and as a leader, one of the attributes that you need to have is integrity, transparency, and communication. This is an AGM that was called, and it was called officially and formally according to the laws and constitution of KYPA. So it is a resolution of which even some of the members of the former officials were in attendance, including our Secretary General, former Secretary General Babu Owino. But all of us are working together. In KYPA, we are bipartisan. We don't have Azimio or Kenya Kwanza. This is an institution that does not recognize in its constitution issues of parties. Amweno ogwa bunge baba babethi ni bagitebe na wirigiro bwega kiritongorie bobo bojero. Young leadership must have accountability. Young leadership is for posterity of this nation. KYPA is not only for us, because at some point we will be above KYPA. So I want to request and urge them to ensure that they hold their office in high regard. We believe in the new leadership that we've put in place today, that they will take KYPA forward in the programs ahead. We are going to be focusing on issues that come to the floor so that we can be able to make a direction as the young members of parliament that have been given a mandate by our people in the constituency. Kuma mji munene Nairobi, Beta Antony, Rangi wa Kadenya. Besetho yana na ritobara batura na mwatheni tire na mbere kiri skuru ya Kamatungu Ntere cia Tharaka. Besetho iniretete anaba barabaretheretie keno kianine kiu. Paul Wakabithi aina Nteto. That regional level, we perform from Sunday 6th, 7th Monday, and then 8th, we come back home. And those that will have won, they will proceed from 9th to the Nationals, still in Embu. Nationals still, they will be in Embu. And they will continue there for a whole week. And then they will come back home. Ile about different. Kana ile na mawathe teko maanisha nisie kale misie ne teko maanisha nisie kale na u tauni ke bila kwa round ikirombaga teko maanisha itikabirwe sukuru ne mukona ciana inoka ile ina competition kana kama gostindana na mena nkinya alimu mama kumathomithia na mena mauntu mau monthe tabo ciana ile cienge igenda ka sukuru regular ikurutha kwoguo monthe ne ntukunene muno na ntu mama organize te mauntu mama ningokia kanyaga kane ma thank muno twina most CSOs our natuya ndemere marothete mauntu mega muno kugiye konia bururi ciana ici na mawathe na ciona ibati kumenyerwa ge constitution yetu kana katibera twapetokirie chapter 4 article 4 ne twera 54 ne twera gatumenyerere ciana ici na mawathe kana ntumame na mawathe tonto na mo na rights ciao na right imwe ya mwana nembi kuthakania right imwe ya mwana nembi kwegwa ari na nja agete au no tukinya muthia wa Nteto cietu ngucokere nkatho no tubugutho watanite na uni tuwate no terungoro studio kire mubango yo aro siasa woni beto MUTEMBEI dot on to mathithi okari Purity Richard.